Lapha ke sithombeni sakho ke lapho ubona laphana ke uJakalasi noMshibe ke laphana ke nangumkhwene babiza ke umuntu asambe izingena phakathi esibayeni ke njengoba ke bengena esibayeni ke bekuyila khona ke sebeyovalelisa ke laphana kubaba wakhe laphana ngempela ke usakhile ke ekade egana uye okwesibili ke embukelweni yakho production ke nala khona ke bebeyovalelisa ke manje sebehamba nje ubona ke lapha kwakho ke insizwa zifika laphana ngempela ke uyabona ukuthi umzilo ugadiwe ke nje ubona nje ubuyazi phela ukuthi ke insizwa zisebenza kakhulu ngokuyikhandla sinamabhizinisi ke nje ubona nje siyazi ke ukuthi ke abanye abantu abakuthandi bonke nangumshibe laphana ke eqhawula laphana ke kubaba ke noJakalasi laphana ke naye ezoqhawula ejabula ke ukuthi bafike kamnandi laphana bezosekela ke nosibindi ke lapha ke umfo Mseleku nangu nje umbona ke naye eqhawula naye ke ejabula ukuthi cha uze wafika lapha entembeni ke zinsizwa ke lezo ke ezinomoya wodwa ke futhi ke ezihloniphanayo kanti ke umshibe kuyena ke umholi wabo ke njoba ke ubona isithombeni sakho ke nanguJakalasi ke lana ke evalelisa ke lana ke nangumakoti uthi cha makoti ke lokhu kwenzeke namhlanje kuyasijabulisa ke ukuthi umfowethu sakhile ezoganwa noma kube umlando ukuthi ugana kwesibili ngoba phela siyazi ukuthi ke njobe ganwa nje kwesibili ke akukhona ukuthi la ekhaya nomakoti akazi ukuthi ukhona omdala cha isithembu lesibafowethu umkweni wakho production ke bazobonga ke lapha bebonge nje ukuthi ke umakoti ukuthi ke ewakhe lo muzi bemishiya ke neziyalo ke njengomne wabo kwasewosakhile lapha emsebenzini ke nje ubona esithombeni sakho umnsizwa ke bafowethu ke yibo bona lobo ke uma sikhuluma ngomnsizwa umnsizwa kubona ukulwa umnsizwa kubona ukwenza kabi umnsizwa nje ukubambisana nenze ngendlela efanele nje ubona ke lapha na ke umfowethu uluthuli naye ke noma ngithi ke eyokhipha ke iziyalo njengesakhamuzi sakhona lapha entembeni nangu ekhomba ke lapha na ke uyasho ukuthi lapha na ke makoti lapha thina lensizwa siyazi kudala ke usakhile umfowethu manje sasilusa nayo lapha nje umbone ekhomba lapha na ke eintabeni zakhona lapha na ke entembeni ekuthulini njoba ke umbukeli ke ubona umbukeli wena ko production njoba sehamba ke insizwa ke sibonde ibheke njoba ke benyuka ke laphana ngempela ke beholwa ke uyena ke laphana ke umshibe laphana ke umshibe ke bese khonjisiwe ukuthi cha bafowethu ke nansi ke inyama yenu lapha engakhona ke ngayibuza ukuthi inyama ikanjani lesihamba nomshibe engazuthi ke noJakalasi bebuyela nayo emuva ke sebehamba cha engathi inkomo lena abahlatshiswa yona ngokunyathela nje lamagcekeni akamanqele bahlatshiswa ngenkomo ngempela laphana ke behlatshiswa ke uyena umfo kamanqele ke nokuyilapho ngazuthi ke nenkomo ke beyihlatshiwe zonke ke lana bese ibalwa bezu4 inkomo ke eyiginqwe kulomcimbi omkhulu kangaka nakuyilapho ke umshibe afike khona ke ngebhanoyi mbukelweni yakho production akabukanga ukuthi lapha bayangazi la kungakithi cha akafunanga kuba uduma kude kodwa uthe nje ngakithi ngizothi mangifika ngilende ngale bhanoyi lapho ke omkhulu khona bathe khona beyitshela ukuthi bona hayi ibhanoyi lomoba lamabhunu leli acela umoba cha ibhanoyi nje elihamba umshibe nje ubona ke insizwe incane ke ifaka inyama ke la ko plastic ke abafowethu ke lapha ke sebehamba ke lapha sebebuyele emuva ukuthomba bafowethu ke nanku kumphako enzohamba ke bafowethu ngene uphethe njengokuthi ke lifike nizoseke usakhile nje ubona ke mina ke production ke lapha ke bese ihamba ke insizwa noma bese lihamba ke ibandla lapha ke liphekelele ke lena ke olundi ke kumunye ke umcimbi nakhona ke einsizwa ke ngazuthi ke bezihambele khona futhi mbukeli kwe inakho production kasibonge ithuba othe wasinika lona ke wabukela kanye nathi lapha mbukeli ke production.